ljudi, Luka Matić ovdje. I danas sam u drugoj sobi, mislim u kuhinji sam na tom Paki, tamo. Paki ima, pa snimi Pakija. Ok, znači ljudi, ajde da ne odužavamo ovo, kamen moramo prikrenuti ovamo. Znači, nemoj da odužavamo ovo, nego danas radimo gameplay video. I danas ovo je prvi put da radim zaboravite na to. I da, ovo radim sad neku igricu i sad ću da vam igram. I ovo je prvi deo, pa ću da pravim drugi deo, pa treći deo, pa četvrti deo, pa peti deo, pa šesti deo. Čekaj, idem dole. Okej, ajde. Hajja! Da! Čekaj, stanite! Tako, ujoj, imam 30, a tek sam počeo. Ok, ajde. Znači, ovo je prva epizoda, u drugoj epizodi će budu neki drugi fajteri, a sada ajde da ove sredimo. Znači, stavit ću ove gameplay video se i onda kad završim ove gameplay video se, onda ću da napravim moj voćeni kanal. I to će biti voće, svuda tu voće. I da se zove voćni kanal, ću da pravim neki sok. Gledaj ovo! Ja sam ih studio, brate. Gledaj ovo, brate. Ajde, probaj samo. Dođi kod mene, dođi kod tatice da te... Ja malo naučim pameti. Ok, ajde. Nećeš ti meni. Obeći, imam ja da te ohvatim sad. Sad imam ja. Ljudi. Pa ne možeš ti da negdje odeš. Ne, ja ode. Ok, ovo jedan se ogasio ljudi. I ajde sad da uništimo ovog drugog ovdje. Bijam. I su gotovi? Gotovi? To! I znači ljudi, to je bilo za ovu epizodu. Jeste da je bilo malo kratka epizoda i pogledajte kak ja. To je bilo za ovaj video. Nadam se da vam se svidio ovaj video zato što ću ja stavim još ove epizode ovim videosima sa gameplayom. Znači, ovo je prva epizoda, vidjet ćete kako će izgledati, znači to je Electric Stickman, ne zove se Electric Stickman, nego je Electric Man. Nadam se da vam se svidao ovaj video zato što je gameplay, a znam da vi volite gameplay. I dobio sam mnogo gledalca za ovo je najlakša magična slika glupiranje. Izvinite, nisam ja lud, nego želim malo da se glupiram zato što nisam se glupirao. I vidim ove ozbiljne vidose da ne prihvaćate na gledalce, nego samo gledate one moje smiješne videose. I ćao!